kawanra ya kejingshani. Chief Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ubak Titos Tarwel Khan mentagasngi ula play ya umanong rim hagabanshna ya kyo delang ya kijhor kabathamai hayodo. Hakan gasngi ubak Khan ula play ru ya ka PA system bat ki CCTV camera ki bala pendaj hayodo nalor kejing play ya kejakale nyam kablashna panbha da kabala jupenlong ya kedor bar usim kahimam lem. Haba ajing keren hakan ni UCM ke KHDC ulaang ba kajing pendai ya CCTV kamera hayo do kalong kabakong san banuan ra ya kajing syong shngan hakan ka than kamtam ha ka bante lakam ya kam tim kabalakan rei bha hakan ka jaka ulaang ru ba ka council ka sngokmen ban menjur ya kajing terwa ban chna ya ka yau dilang ka bathamai ka bala terwa ka office jong UCM ka hima melem Benda ikini kikam ki bakongsan kibana yang jong kahima rengkat kajian trelan bat ke district council ilala ya kaban pundurlong yang ini kikam kibede yang ni hayodo na tamau ka kam ka lingkong kabanilale kakapong ba dangdang ke lockdown ngina sanction san kolak nagalang jong isi banch prepare lagi banchna at tengah yang ipupat kibadon habaro saudan jong ganikayo